Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Gikuyu Star TV kuria tugikiugaga nikuo kwa njata ya ruri na tugithie na mbere ri ni ati oriri mwaka wa 2023 ukirorete gugikorwo ukiinama nake muini wa nyimbo cia gospel uwikaine ta Mary Lincoln nyagithiete na mbere na agagikorwo agitara kirathimo kimwe gwa kingi ndiragikorwo ngiaririria ati Mary Lincoln nyagithiete na mbere na agagikorwo agishare a very wonderful information iria yagitiga mashabiki ake na no kinene muno na ne information yago ikiuga atiriri ati ni akirikite guikorwo agikinyia subscribers 100,000 kuria mwene-ini wa YouTube kana channel-ini yake ya YouTube. Hitmaker wa rwimbo rwa ruhio rutuhu agikorwo agishare information ino egi 100k subscribers haria page-ini yake ya Facebook. Ngiguthomera ri agikorwo akiandika otao: Thank you Lord for this milestone. It has not been an easy journey, but through the support of my fans and the favor of God we have managed to reach 100k subscribers. Barikiweni sana. Koguo iyo niyo information ya Mary Lincoln kuri mashabiki ake hari akimerete ati ni akirikite guikorwo agikinyitie 100k subscribers hari mwene-ini wa YouTube, na oho agaikorwo akimacokeria ngatho cia mwanya ni undu wa support iria magikoretwo makimuhete na mbere neneri. Agaithie na mbere na agaikorwo agikiuga atiriri tiga ni favor ya Ngai ndagigikoretwo agikinyite 100k subscribers. Kuma guku kwa Gikuyu Star TV atugaikorwo tugituma congratulations citu kuri Mary Lincoln oriri agikinyitie subscribers 100,000 haria YouTube channel-ini yake. Gina kahinda kangiri reke tuonane.